Ya Kang Mumu iyalah. Bos lauk padadan eta tah. Buka cetek. Wih. Waduh. Wih, menang euy. Tuh, labi-labi alhamdulillah. Sok wadahan, Bang. Wadahan kayak mantap tuh lah. Bener eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu sama channel Pak Utok ya. Kita kembali hiburan lagi, ngebolang lagi ya. Barangkali ada strike belut babonnya. Sebelum turun mau kenalin dulu nih teman-teman Pak Utok. Banyak ayo nama. Ya, Abah Juren, Abah. Ya, Kang Enis. Nah, Nurpan. Mantap. Ya, Megaloman. Tepang tahun. Ya, Balangkon Gabel. Ya, Kang Mumu iyalah. Sargep. Pak Iin, nu kamari kanging babon. Mantap. Tukang cuy. Nah, gini nyumput gitu. Hei. Member anyar tuh. Hei. Dadah heula. Bos lauk padadan eta tah. Buka cetek. Isin cenah. Ya, teman-teman, lanjut terus ya keseruannya Pak Utok SF bersama kawan-kawan. Sekarang mau cari umpannya dulu, teman-teman. Yuk, sip. Teman-teman, lagi mencari umpan. Tuh. Dewika milarian bancet dina balong saat. Oh, alah, ya keur ngudu senjata. Oh, menuju mencari umpannya dulu, teman-teman tuh. Pancuy, Pak Buser, Nis tuh, Nurpan, Pak Megaloman tuh. Kamari sabaren tuh, walah di Saraung tuh, menuju nyimpen berkat. Tuh. Itu tuh Baju Red jeung Kairudi si Abah Malang Prung Pak Buraset Pak Pencar geus di dieu mah. Hah. Jadi hese kita setek na teh Pak Buraset kieu mah. Ya, teman-teman. Ini berlokasi di Kampung Citamperas arah Galunggung, teman-teman tuh. Sip, mantap, lanjut terus ya. Yuk teman-teman. Teman-teman, kawan-kawan sudah mulai alancrub. Tuh, terus bade mulai cenah ayeuna mah tuh. Kawan-kawan sudah mulai alancrub. Tuh, itu sami. Terus bade ancrub cenah tuh. Kantun ngantosan strike na ieu teh. Teu acan teh ya. Tuh. Teman-teman, kawan-kawan situ Pak Megaloman nih, tos ancrub. Oh. Teman-teman, mantap lah. Biasa sapalihna Pak Pencar itu duka kamarana ya. Yuk teman-teman lanjut ya keseruannya Pak Utok SF bersama kawan-kawannya. Yuk. Teman-teman, Nah, eta badag teu. badag sok lah. Luka lubang luka naon cenah ieu teh. Yo dina itu tuh dina kantong. Badag kuyau. Nah, menang dek itu mah. Mana? Abah menang naon eta? Lele teu kasetrekeun. Teman-teman. Tuh. Ah, leutik seru. Oh, naonan beli kaitna teh? Wih. Menang euy. Tuh, labi-labi alhamdulillah. Sok wadahan, Bang. Wadahan, kait. Kaburu ieu. Tuh, teman-teman, kenging labi-labi. Wih. Geus kieu mah cicing ieu kabur deui ieu. Tuh. Teman-teman, kenging labi-labi ngege Abah. Kenging labi-labi ngege eta huluna. Dihareup. Tuh, salangap tuh. Tuh, ih, saplukeun sok.
Tuh, lagi ngelabi-labi teman-teman. Kuya. Sip, mantap. Lah lanjut. Oh, strike kena kayu Rudi sini. Mana? Strike teh. Weis, nah gini, nah gini. Strike nepi ka eueuh deui. Kalah nepi ka batu kieu urang ye. Iya. Alah, sagede kecit. Lumayan daripada T0. Alah, nadan aduh, kecit. Keun bae sagede cingir ge. Poin lah. Sagede cingir. Baru didak teman. Segede cingir, teman-teman. Hanya tuh segede leungeun babon. Ya teman, lanjut lagi ya, teman-teman. Segede cingir. Sip, mantap lah. Yuk, sip. Strike lah. Keun segede sok terus buat. Iya. Tewak langsung. Sok tuh. Babon. Mantap tuh lah. Bener sama euy. Oji. Babon euy. Kayu mumu babon mantap kenging. Wah, bener kapepeg tagabel. Kapag dua teh bos, aduh. Ya mah incu. Sip, mantap. Lah lanjut terus teman-teman. Babon. Ya mah incu. Sip. Tuh, mantap. Dalam langkah ngariung. Muka heula berkat. Wah. Sok arasup. Heula. Kang Randi nama sumping. Sok. Guru-guru kontu. Wah, eta naganya. Lalapnya. Iya, sok ngajajar lah. Oh, ngagulung. Iya, malah. Kagak berkat. Pak, sama mana Pak? Mana siapa? Wah, gawat gitu. Berkat loba tuh. Tarason. Pendapun tuh, Pak Bos. Atuh. Sok lah. Wah. Siap. Mantap. Wah. Ya, alhamdulillah teman-teman. Udah istirahat barusan, muka berkat. Udah makan dulu barusan. Tinggal ancrub lagi sekarang. Lah, teman-teman. Yang dapat babon Kang Mumu barusan. Babon belutnya, aduh, besar. Yang lainnya malah sedede cingir. Teman-teman. Oh, udah mulai ancrub lagi teman-teman ya. Yuk ikuti lagi keseruannya. Kawan-kawan Pautok SF. Yuk teman-teman, yuk sip. Cisok nyeletete cenah ye. Strike cenah ye. Lah, Pemanawian di kepala ku gara beureum. nyata gitu sok. Teh. Wis kalem atuh. Wala aya batu. Tah gini salit ya. Ada. Ya. Aya kana batu gitu. Pantes dah. Nah, Da pilih kaluhur. nya sok atuh lungsur heula we beli lebar. Lebar pagabea me langsung ancrub. Mane langsung ancrub pagabea. Duh. Cik. Sugan. Sugan aya.
Batu kumaha. Di masalah batu. Lah jadi cap beku kieu ieu teh. Kumaha Kan bae ke lereskeun deui lah. Yeuna batuna. Kan. Aya. Aya keneh. Aya tuh, aya keneh cenah. Tuh, geus rada merehan-merehan. Salit saalit ye. Eish. 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 Kadang-kadang dibantos ku cap beku salit. Eish. Babon euy. Alhamdulillah tuh. Tuh babon alhamdulillah. Payunannya. Kapayunan pagabe balangkon langsung cerub. Lah strek ya, pamegaloman ya. Strek tuh, aduh. Alhamdulillah. Mana tahu dah. Tuh, tadi tah. Tah wadah langsung bongsor sip, mantap. Lanjut terus. Atur nuhunnya liwatna ka Tampi. Iya, sip lah, mantap. Bungkul. Sip. Anda penting mah happy. Nah, gitu sok. Lanjut terus, sip lah. Yo. Setrek, Dudut, Bah. Terus, aduh gede, Awas banget, lepas. Awas, was. Anjir, mantap, Bah, mantap. Mantap, Bah. Bah, iya, Bah, mantap. Mantap, Bah. Anjir. Iya, guys, Mang setrek. Iya. Alhamdulillah. Awas, hati. Mantap, mantap. Mantap. Iya, Mantap. Iya. Sip. Alhamdulillah teman-teman. Ngebolang hari ini, hiburan hari ini udah beres, udah beranjak sore teman-teman. Ya alhamdulillah ngebolang hari ini dapat belut babon. Sudah dibawa tuh sama teman-teman, sama kawan-kawan. Sarang penyu kuya teman-teman barusan dapat ya teman-teman. Ya tunggu segmen berikutnya ya teman-teman, lanjut lagi ya. Sekarang udah dulu ya teman-teman, udah beranjak sore ya. Yuk teman-teman, sip, mantap. Assalamualaikum.